word, piercing even dividing asunder of soul and spirit, of the joints and marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Let us open the word of truth to 2 Peter chapter 1, verse 1. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 1. Second letter of Peter, chapter 1, verse 1. Chapter 1, verse 1. Okay. Verse 1 and the following. Hindi pa tayo sugod before we start our study. Let us prepare ourselves. Riyan tayo niyo sa di pa tayo kaon, kinahanglan na magunaw. We need to cleanse our soul na may pabilin nga maglasa sa mga una sa pulong buhat at kinahanglan. Just admit that we have done this before God. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Let us pray. Pagkamatinumanon sa imong masahan, sa imong pagsangkap sa tanan mong ikinanglan nga wala kayo ng kulang. Iyong kapuno nila pinahon Diyos sa imong pagdala ka namo, inapita o sa makausapan. Padayon kami sa pagtuon, pagkatuon sa imong pulong na wala nagawin pagkahanaw sa ining pulong ni mo Diyos. Mao lamang among gabayan, subayanan sa among pagkinabuhi na subay sa imong plano. Wala man kami mahimo gawas sa imong plano. Wala kami mahimo wala ikaw. Wala kami kapuslanan sa imong tubangan o Diyos, kundi kami magpahiuyon diha sa imong hingpit at kabubuton. Ini kapuno ng Diyos. Inaagi sa pagkahom sa Espiritu Santo kanamo, tudlo kanamo sa iyong kamaturan. Saan po kami kaming tudluan sa lugang kamaturan sa padayon sa among Kristohanong pagkinabuhi. Natuman lamang kami ni gayuna sa pagpagkahon sa among kalat. Kami magmadasigon sa among pagkinabuhi Kristohanon. Kami kahimaya niya kanimo sa tanang niya pa kami dinig kaduhang bahin sa Islam. Hindi kami o Diyos, tandaan kami sa walang Espiritu. Kami lamang o Diyos salo sa imong pulong na yung kapunon. Ikaw magpataliwala na kinigtanan ang pasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus ang bugtong manuwa. Ayun na pong hapon, alas 2 ka ng tingali. Kasi Diyos ko at Filipino tayo, diba? Isang ganing mga concert sa mga affair din yung mga Filipino. Well, maganda itong practice sa ato sa Pilipinas, labaw na din. Tugod sa kadaghan sa atong buwaton. Pero wag kita excuse sa tubangan sa Ginoo. Bahin na ganing sa pag simba kaniya pag tuon siyang pulong
So we welcome you again sa atong Bible study. Primero din Bible study ring buwana kay sa inyong ikaiguan atong ikaiguan once a month na maghalo. Once a month. So depende sa inyong mga schedule. Availability. Okay. I'm here again to share God's Word. It's a kind of re-echoing sa pulong sa Diyos. So, for the purpose of fulfilling our part, to edify our respective soul, to reach spiritual maturity, and then glorify God in the second phase of His plan. Now, okay, kay kining atong gibuhat, worship man eh. Kaya ang meaning sa worship, the true worship, the word worship, proskuneo sa original word is to give worth to God. Proskuneo, mo ni ang Greek word. Yan naman yung gibutang na grace. Ano na lang i-explain, kung saan ni grace, kini nga itong gibuhat doon, grasya man. Proskuneo is a Greek word which means to give worth to God. Now actually, the word worship is a combination of two words, worth and ship. That's why naanay word nga worship. Now, unsa man yun ang buto sa true worship, gawa sa akong ingon nga what we are doing is worshiping God, giving worth to God. Now when we say giving worth to God, parte na siyang pulong, that is worship. Kaya isgot na siyang pulong. So what is the real meaning of worship? It is giving God what you have. Now we are giving God what we have now. We are giving Him time. Itong panahon nga niyuta, we give Him our energy which comes from Him because of the food we eat, metabolized in our body. Mo ni nakahimo na itong energy. We give Him our honor to Him. We give Him our concentration. Mo ni niyata, concentrate na siya pulong. We give Him our integrity which comes from His Word that we have kept in our soul and applies sa itong kinabuhi. And then we give Him doctrine which comes from Him. And money. We spend money. King tanan mga kung sa tinawanon, these are called details of life. But when it comes to spiritual things, these are grace. That's why akong butang ni na kung pulong din grace, G-R-A-C-E, kay king tanan grasya man, wa tay atua, we do not deserve it, and yet God is faithful to His word. So, it's grace. So that is true worship. Giving God time, energy, honor, concentration, integrity, doctrine, and money. Now what is false doctrine? If there is true worship, false worship. If there is true worship, there is also false worship. Ano sa man ang false worship? It is giving God what you don't have. So when you give God sacrifice, penance, pledges, stolen goods, these are false worship. This is false worship. But actually, balik ta sa atong primero statement, true worship means studying the Word of God. Now, studying God's Word is likened to a mirror, as Apostle Paul makes it as an analogy. Mura ni o kanang samin ba? Ang samin mao ang pulong sa Dios, as Paul explained to the Corinthian believers. Diyan sa 1 Corinthians chapter 13 verse 12, it explained about this. Now, why did Paul use mirror as analogy? Well, Paul used the mirror
Because the Corinthian believers were the ones who first used the mirror. O sila nakauna ba? Sila gagamit ng mirror, ang mga Corinthian believers. Now the Corinthians used to wipe their mirrors with the use of a certain kind of stone in cleaning it. Kaya may bato, certain kind of bato. Kanya, atong panahon na, their mirrors were bronze. Bronze ang ilang mirror. But what does Paul want to show us about the mirror? Again, the mirror is the Word of God. Okay? The person facing the mirror is the real person. Ang tinuod nga pagkatao niya. The reflection shows to the person that he is only to learn God, to learn God's Word, or to learn God by studying God's Word. See? Apostle Paul is telling us that the mirror, ang sa amin, as we look our face at the mirror, it looks blurred, murag dili klaro. No? This means that God is learned only a part of Him. Okay? Murag bahin ra sa Ginoo, bahin ra sa Diyos ang atong naibawan niya. But we will be able to see Him completely as we get to heaven with Him forever. Did you get me? So mirror, mura lang mo blurred pa pagkaroon, dili pa sana kayo, di pa klaro, mo ni ang sabot ni Paul, Apostle Paul. That's why he is making this as analogy. Kini kong libro ni Pablo, napiyandaghanan din siyang mga analogy na iyang mga prinsipyo. Actually, what we are studying here are principles from the Word of God. So true worship, mo ni atong tema din nga true worship is to give work to God. Atag o importansya o pasiuna sa pulong sa Dios. Okay, 2 Peter chapter 1 verse 1. Naman sa ini, no? Para magbugnaw sa Dios sa man. Murag init na ni Bangkuan. Kaliyog na pupuno sa singke, murag init. Okay, let us read 2 Peter chapter 1 verses 1 on the following. Ito ko nung basahin ko, no? I am reading from the Riley Bible. Ngayon diya, verse 1, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Now, verse 2, grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Okay? Now, actually, this is the second letter of Peter, no? Ato ra mo ding isgutan kining word nga. What is the striking word nga? What do you think in that verse 1? To those servants, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Kung sama ng word that imong hatagan o importansya gawas sa word nga Jesus Christ. Okay. Righteousness. Righteousness or integrity. Ato ni concentrate din, no? Now, talking about the doctrine of inspiration. Ano sa maning doctrine of inspiration to? Kini ang pagginhawa. Okay? The doctrine of inspiration is God supernaturally directing the writers. Sila good si Pedro, Pablo, silang mga writers sa Biblia. They were supernaturally directed
by God to write his mind. It is God supernaturally directing the writers of Scripture, including Peter, that without waiving iba ang ilang human intelligence, their literary style, their individuality, their personal feelings, or any other human factors, his complete and coherent message to mankind was recorded with perfect accuracy in the original language of Scripture. Now, ang word na righteousness atong i-concentrate, no? Ang original word niini, the Greek word is dikaiosone. This is the Greek word of righteousness. Dikaiosone. Righteousness. What is the other word for righteousness? No synonym ni mo sa righteousness. It's integrity. Okay? Integrity. Now, ang usa ka magtotoo, isgot na sa magtotoo ron. Kay kining suwat ni Pedro para naman is mga magtotoo to all believers. He's talking about righteousness. Where can a believer derive or get, asa man niya makuha ang pagkamatarong niya? Kaya isgot man yung pagkamatarong. Pinaagi lamang sa pagdawat sa usa ka tao, pagdawat niya sa Ginoong Kristo nga iyang manuluan. So he's in union with Christ. Right there, ang righteousness sa Diyos isuot niya. Okay? Isuot niya ang righteousness of God, so he cannot claim himself as righteous na iyang kaugalingon. That's self-righteousness, which is the kontra o supak na sa righteousness sa Diyos. So, kining righteousness pagkamataro makuha lamang sa doktrina pulong sa Diyos kanana niya ng magtotoo nga iyang na-metabolize, iyang nagamit o niya sa iyang paggamit niya na mo gawas ang gusto niyang pag decide whatever decision he makes right. Now pangutana, no? What do you think is the greatest road to real happiness even while on earth? What is the greatest road to real happiness even while on earth? What's that? To be financially rich? Without lotto? What's that? The greatest road to real happiness even while on earth. Well, you may be correct. But basing, anha natin concentrate ini versikulo ni Pedro. Ha? Correct. To have righteousness, dikaiosone, righteousness or integrity. Dito kalimtan nga, ang synonym sa righteousness is integrity. Okay? So a believer can acquire integrity when he has that righteousness. Mugawas na siya iyang kinabuhi, automatic na niya. Unya, ang dikaiosone, kining righteousness din ang buot pasabot yun is perfect integrity or virtue. Okay, we know already that God has a policy. God's policy is grace. See? G-R-A-C-E. Divine policy. Now, unsa man yun ang definition sa word gracia, grace. You know what's the Greek word for grace? Greek word for grace is charis. That's why na ang word na charismatic, charis means grace. Ha? C-H-A-R-I-S. Kanya ang Greek letter ini is like this.
Muna ang iyang charis, meaning grace. Muna siya, meaning sa grace. Now, okay, ani ay definition sa Visayan sa grasya. Ang grasya, mao ang palakaw o paagi sa sud sa plano sa Dios alang sa imo o akong kinabuhi. Nagpasabot kini nga ang believer dili makatuman sa plano sa Dios pinaagi sa iyang kinauhanon lang nga pinaagi. Di gyud niya makabot o sa iyang kaugalingon ra ba. Kinahanglan nga pinaagi sa plano sa Dios, pinaagi sa paagi sa Dios. Now, tingali mo ingon ka. Na may mga tao daghan mga moral kayo mga tao. Morality is not the basis of the Christian way of life. But don't we know that morality, a moral person can be degenerate. There is so-called moral degeneracy, just as there is immoral degeneracy. Po. Now, morality, kung saan mo yun yung moralidad? Kung saan may imong define sa word morality? It's synonymous to virtue. Yes, it's synonymous to virtue. The Now, person with defective integrity is moral. is not righteous. And when you're not righteous, then you're moral. Okay. So, Now, morality, ang sa Buddhist morality, lang itong moralidad, mao ang pagsubay sa mga lagda sa pamatasan. Right? I hope if this is right, definition. Basta kasubay ka sa lagda sa pamatasan, you are moral. Diba? Moral. Magtotoo ba siya o di, basta kasubay din siya sa lagda sa pamatasan. May siyang tikit, may siyang personality, may yun siya. That is what we call moral person. But that does not mean he is righteous. As far as this verse is concerned. Okay? The virtue, ang buong pasabot na hindi kayo soul ni God is the perfect integrity or virtue that the Word of God means. So, morality has a place on the part of man's life, of course. Man can either be moral or immoral. Now, where does morality come from? It comes from one's following the laws of divine establishment. Maayos siyang civic spirited, o he is law-abiding citizen, so he is moral. Now, so when he follows the laws of divine establishment, like he knows how to respect authority, he recognizes the sacredness of life, the sacredness of property, the rights of others, privacy, self-determination, money. If there is true morality, there is therefore pseudo-morality. Okay? So, na true morality na po pseudo-morality. And as I've said earlier, there are two kinds of degeneracy, moral or immoral. Now, what is bad morality? What's may bad morality? A person who becomes moral and self-righteous, only bad morality. Okay? Bad morality is a person who becomes moral and self-righteous. Basta may rin siya nga, magbutan pa mo po niya ba? That's bad morality. Mas bayo ko, di ba ka na mag-ingon o sani? Yeah, na-term ani. Holier than thou. Holier than thou. That's the term. Okay? Now, what? Okay, that's bad morality. What is immoral degeneracy? Well, klaro, dayag na yun na degeneracy.
Okay, na he is lascivious and sa patiha, drunkard sa patiha. Okay? Now, okay, let's go to verse 2. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Grace and prosperity. Ang sabot ang peace is prosperity. And in the Greek word, naingon na diha, charis humin kai erene leton tein, meaning grace to you and prosperity be multiplied. Now, nano maning giuna maning grace sa prosperity. That should be the mao gini ang iyang paagi ba ang iyang priority. It should be grace first before prosperity. Ngano man nga inunana man gyud ang puna. The grace, Lord. Grace is that which God gives to us, which we don't deserve. No? So, if we get from that something that we don't deserve to start with, how much more do we deserve? So, kada prosperity, kung resultado, we deserve that because of you being given by God the grace, you are deserving of all other blessings. Correct. So, there you become prosperous. Mao na ingon may source ka na. Mao na ingon niya gyud na grace and prosperity be multiplied to you. Mao ni ang English order na gyud dinhi. Kay actually ato na pud ning ibawan as we go along sa plano sa Dios. That's right. Grace gyud muna, din gyud ang prosperity. Kung una gyud ang grasya, we accept God's grace panalitan sa when it comes to salvation. Ang salvation is grace. Wa mo gyud ta maning kamot ana, di man na paning kamot sa tao nga makanto sa langit. That is the opposite of Christianity. Ang tanawa ang diferensya sa relihiyon, paningkamot sa tao para sa Dios mo na relihiyon. Mo ni ang ila bang paningkamot trying hard, paningkamot para sa Dios mo na yung religion which God cannot accept. It should be the reverse. Kinahanglan na imong dawaton ang buhat sa Dios nga aron siya mahimaya. Di man mo mahimaya ang Diyos pinagi sa mga paningkamot. Wag yun, di yun na niya madawat. So that is Christianity. Christianity is accepting what God has given, prepared as salvation is. God gives salvation freely, grasya. So ang tanan nga imong madawat sa imong kinabuhi nga ikaw magtutuo na grasya. So as a believer, you have no other way to live than to live the Christian way of life. The protocol plan of God. Now, okay, protocol. Nag-use ko pa protocol. Unsa man yun ang protocol? Huwag masabot sa protocol. The word protocol means, that's right, procedure or sa Bisaya, paagi. Okay? Protocol, paagi. Now, ano sabi, panalitan, nakintay ambasador ba sa Pilipinas? Mani din eh. So, di ba siya muna, kinahanglan may bawa na siya protocol. Kaya mawawan siya, mo din ambasador sa Pilipinas, hindi ka mawa protocol. So, kinahanglan, mani siya Amerika nga, siya, guest, kita ni Clinton, kinahanglan mo sunod siya kay at tanawag man siya sa ubang mga dignitaries, ubang mga ambasador. So muna, nga kinahanglan musunod siya paagi. Okay? Aron di mawawan. Now, ang paagi sa Diyos, kinahanglan subayon sa magtotoo. Aron na kanang magtotoo, di po mawawan. See? Nakuha mo? As a believer, kung wa ka magsunod sa protocol, paagi sa Ginoo sa imong pagkinabuhing Kristohanon, mauwawan ka sa imo ng paki habin o pagkikimamat sa imong isika magtotoo. Okay? Apan, dili na mo ay priority ang imong relasyon sa Diyos. That is your priority. So, katawanan ng imong kinabuhi, kunya,
ang pulong sa Diyos na gayon, kung huwag ka magsubay sa iyang protocol, siyang paagi, makaluluoy ka. Magtotoo. So, ang magtotoo ka ron, gingan lang kung magtotoo, believers, are members of the royal family of God. Church age believers. Kitang tanan ng mga magtotoo all over the world, regardless of race. Kitang tanan, sakop sa harianong panimanay sa Diyos. Royal family of God. Now, royalty lives by protocol. Okay? We are royal. We are members of the royal family of God. And as royalty lives by protocol. Now, the Christian way of life can be called protocol, plan of God, because the system, na familiar po po sa word na ito, divine dynasty, inumdo po sa una, many years ago, we discussed this class, divine dynasty. This is the system. The divine dynasty for utilizing God's power is a system of protocol. Okay. Protocol. Ganong kinahanglan ng protocol? Protocol is important because, paminaw, importante kayo ni, protocol is important because in heaven there is protocol. Na protocol dito sa langit. Okay? So what is protocol again? Okay, this is the definition again. Sa doctrinal definition of protocol. It is a long-established code prescribing complete deference to superior rank and strict adherence to due order of precedence and precisely correct procedure. Ang balikon, hindi na lang na kinanglan yung suwato, taas na. It is a long-established code. Ano sa may code? Well, any set of rules, okay? Code, okay? Prescribing complete deference. Also, I focus on deference. D-E-F-E-R-E-N-C. G-E. Oh, complete deference. Complete respect. It's complete respect. Complete deference to superior rank and strict adherence to due order of precedence and precisely correct procedures. Now, David saya ini, klaro na to, no? Usa ka way pag-usab og daan ang gitukod ng talamdan o paagi. Okay? Paagi nagasugyot sa paghatag o hingpit nga pagtahon ngadto sa usa ka taas nga ranggo uban sa istrikto nga pagsubay sa unsa man ang una o priorities inubanan sa husto ug tukmang nga pagi. Dili ang divine dynasty. Okay. Ang Bisaya yun sa code, ang word code is talamdan. Talamdan, any set of rules, okay? Now, unsa man ang talamdan? Ang talamdan nagatudlo kanato unsao nato sa paggawi sa plano sa Dios. Ang paagi o protocol mauna ang paggamit sa maong talamdan. Okay. Mao ni, pabinawi niya, mao ni ang paagi nga mugna ni sa Dios, dili ni mugna nato. O dili ni mugna ni Colonel Tim, dili mugna ni sa Dios. Pabinawi ni, nga ni mao ni mugkasabot sa protocol. The right thing done in the right way is right. But the wrong thing done in the wrong way is wrong. The right thing done in the wrong way is wrong. The wrong thing done in the right way is also wrong. Okay, are you following me? So the only right thing is the right thing done in what way? Right way. You see? Right. Umalikon. The right thing done in the right way is right. The wrong thing done in the wrong way, wrong. The wrong way done in the right way, wrong. The right thing done in the wrong way is wrong. Only the right thing done in the right way
is right. That is protocol. Right place, right time. Timing. May it can be right way, right time. The right way in the right thing. That's right. The time is wrong. The place is wrong. Yeah. Okay, example. Right time. Okay. Then, the wrong thing done in the wrong way. So, example, pagpangawan. Na may motive ba na araw magkakwarta ka? It's the right way, araw magkakwarta ka, pero it's the wrong way. Okay? It's the right thing, nga magkakwarta ka, but it's the wrong way. So, and then, the right thing done in the wrong way, and so on, example. Paangkin ni Robin Hood. Di ba? Nangawat siya para kung pagtabang sa mga pobre. But it was wrong. It was right thing. Because the motive was, yeah, wrong. Yeah, that's right. And then the fourth, the wrong thing done in the right way. Example. Balik sa ato na alaylakan. Wrong way. The wrong thing done in the right way. Daghan mag-evil ba? These are the things that will stop us. If there is no protocol that you follow in the plan of God. Basta ang plano sa Diyos, mao ginang paagihan na yung protocol. Without the protocol, with following the protocol, a believer is miserable. So, grasya gihapon nga akong itunan na naay protocol diay. Okay. Sumbanan. Okay, we know already that we have already discussed many years ago the principles of Christianity. The first principle is salvation, second is security, the third is recovery, and fourth is growth. Diba? Okay. Ang Christian growth, maghisgot ang Christian growth. Kay mao naman basta magkat-una ka sa protocol plan of God, kinahanglan imong ipasibo nimong una nga naagyoy pagtubo. Kinahanglan pagtubo sa atong kalan. Patubumon yun. Okay. So, what is the Christian growth? Kung sa man kung imo ning tanawon ba ang Christian growth, musugod yung ka, human ka maluwas, musugod ka pagka masuso. Right? Kitang tanan, hagi mo sa pagka masuso. And then, kung sa isunod, ato ni kumpara sa eskwelahan, kindergarten. Ang masuso, kindergarten. Niya sunod, elementary. Sa iyang pagkabata, maring nga na pagkabata. Humanas pagkamasuso, pagkabata na. Kung sa may katulog, high school na siya, pagkabataan una niya. Kung magsigig yun o tubo ang Kristohanon, pagkaabot siya pagkabataan, high school na siya. Kung niya humana na, tinitawag na siya gidaran. Humana na, inanda na siya hamtong. Graduate school na siya. And that is our goal as believers in the second phase. There is a need to grow in a Christian life. In fact, it is God's mandate. It's in the Word of God. So, tungod nini, tungod kay patubuon man diya ta, diya sa pulong sa Diyos, kung sa may paagin na matubo ang atong kalan. Pagtuon sa pulong sa Diyos. Mauna nga, kini, atong ibuhan, mao kini ang process na pagpatubo sa atong kalan. Wala itong, na ko ninyo ito. Kung sa ka, o palitan, na ito yung taon, na tayo may utan rin, daghang mga balibat nila, di kami kanto niya na. Kung sa kahaog, moingon ko ninyo, muabot na naman Jesus Christ papuhon. Tanan, di kami mga amigo na sumali. Rapture na naman papuhon. Wag pa man takaandam. So, that means, ang atong preparation double time. Now, this time, naniya sa din is the time, the best time that God
is looking at us. Natin tinuod. Kaya iyatang gihatagan ni ining panahon na makisalo ta o tuon sa iyang pulong kay gatuon ng tanini o gatong magamit sa mga kinabuk. Glorified name. Mo bitaw nga. Ako bitaw si kanalain ko sa akin. So, si tuon ta sa doktrina. Milyon pa mga ganita. Kung sa nagkatong wa gyud doktrina. Okay? Di ba? Oh, failure man yun kaya. Nga naman yung failure sa kanunay? Failure sa kanunay. Magtuon sa bulon sa Diyos, magtuon mata. Oh, nga naman. Tungod man ni sa atong OSN. Di ba? Ano? Nambol masamot na to. Ganaatay kinaniyang makakasala. Nambol masamot. Maninyo nung di ta ka-help. O di mo sa pulong sa Diyos, kaya wala na, di ba nang dawat yung ay ka nang helpin? Wala. That is pagka-negatibo. I mean, po sa mo, that is how to be criticized. Na, duharaman ka pa, duharaman ka magtutulong klase ba? Ang saman din. Correct. Nawa man tawag mo sa mo, sanay mo sa natong. Daghan mang rason po nganong nakatong. Oh. Ikaw po, mo ninyo, the spirit is willing but the body is weak. Sabi ito natin, Jesus Christ God. Nga pabantay ko niya sa Pedro, sila ko niya yun. Sana mo, di mo kauwat sa kuras. Mag-ampo ko, di mo kauwat na ako. Oo na, sila willing on that. Pero ilang na ako. Oo na, ang ingon, hindi nga. Ang priority, mo ni ang Yahweh. Okay, priority na ganin mo ang puro sa Diyos.